det adang pialong kitip ketheng arna maphan kardom kardi arnilo. Sangkardev Khalaketralong Midday Meal Laputhak State Convention Kangni. Ipualong inut arta ki jumhek asupia phan langrem det. Kardom pini ADAP ABIRTA long pen nilisami marvelous rong pharpi. Nonar juik tha ABIRTA ang ton pen. Aning kanwang ason thak det piadang along ingchin kithip ketheng arna mate bisokarma arna maphan pini KARBI ANGLONG angkang pialong ta talondun po. Bangso Biswakarma Puja pininga bangke asapso kacheprek nang dukok pusi kardom kardi atumpe ning Jepon. Athema bangso Biswakarma katalon aning kanwang abangke chiti ni bhai great roxy arni talon bom losida ningkan klipen ephong abangke arni kachelar nang dodo lasi pininga bangke chiti ni bhai greener cap arni si Biswakarma katalon padopon ronglo. Bang kithip ketheng arna maphan kardom karchu ponji aphan dipurong supi pendang lok hamren rong supi along anta katalon ji atum aning karong chipisi pini bangso kithip ketheng arna Biswakarma arna maphan talon ponpo. News Text Report KARBI ANGLONG Live. State Government Kachari bom BJP Sarkar tum toklang ahar chia phanjong CRDP ponji pulote Midday Meal Cook Association akemanga sonta pachunda prangsi kime polam pini penap alam putong hokpoma. Labangso kronjang po agari kisun pen alang litum kodak kosona dim lok kapale dampo. All KARBI ANGLONG Midday Meal Cook Association tundang ni marli atum pindeng sumpot penjeng toyjeng ni angri si akengkam ang dipen kapale damji kenang sot asaya phan kemang pon Guwahati City along kupi koson aphan lo. Mate alang litum kijui kelang aphan tong Guwahati along kapale damma. Bonta alang litum lakali. Kitun kedang kiklema sai kacepaduk pen piniar ni anta sarkar ahin pen kelang pon kapangkri ajoksi Srimanta Sangkardev International Auditorium along kapidopom State Convention amayalong alang litum chitong dunji. Atheke ajak dingplui pen nang linili somar phantok lang kacharlia hemalong anarlo asan kapachu arnibang kiru ke thai ke claim kachipaduk free keng mesek etpu asar lamthe alang litum aphan kalipu nangli hok damji haijima. Bangso kapidopon State Convention amayalong arsikjet kaching waipon along asamang kang pialong kido tundang ni marli atum kachetong dun heglong. Central Committee pen ke phapon aphaya tengpen apat armung kacheto dun abangsi pini sarkar aphan kachepaklang pon heglong. All Assam Midday Meal Cook Association tundang ni marli atum akimang asonjong si papleng play pulote pre achik luang bong Narendra Modi asai hemalong dharna asai dengdam nang kok tahaipu sangpi Trishna Nath pen tlardak alamthe Chief Minister aphan Sarbananda Sonowal aphan pachini pon alamthe KARBI ANGLONG Live athengno nang jaidun. আমার এটা যদি মানি নলয় আমি আজি তাৰিখৰ পৰা ইয়াৰ পৰা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়ালৈ আমি ইয়াৰ পৰা হকিয়াই দিছো আমি অহা অক্টোবৰ মাহত আমি ডিসপুট আমি ধৰ্ণা নিদু ভাগৰি গলো গতিকে নৰেন্দ্ৰ মোদী কাৰ্যালয়ত আমি ধৰ্ণা দিবলৈ বাধ্য হম ৰান্ধনী সন্থা জিন্দাবাদ Ahok Cook Association pen lapuan aning kanang bong tundang asai claim cepatuk det api kelong nang ji ateng pen sarkar pen piniar ni sarkar atum kopia potlo pachut pipedet tundang asong pen jong si langdam lo pulote KARBI ANGLONG arleng kithepku kachikrong atum aphan KARBI apoho karwak pen ko an lo kachuningri long lelang songa hin kapachini pon alam the atengke chiklo ejon bainong atangka surinar kebra bharot shok arona teng pen long nang ji lapen medical pension hai hui awar sai sarkar ahin pen pipajer nang ji pu All Assam Midday Meal Cook Association Central Committee MIP sangpi Khadija Khatun pen KARBI ANGLONG Live aphan nang pachini dun আমার দাবি সমূহ হল ৯,৬০০ টাকা বৃদ্ধি করা আৰু দৰমহা নিয়মীয়াকৰণ কৰা মেডিকেল পেনশন ইত্যাদি সুবিধা প্ৰদান কৰা Ahok alama bangki sarkar ahin pen jongsi toklang aphan ardi kipi ponji aning ke hando kulote unan akira pen kapachuna bangsi keme.
Alang report Karbi Anglong live Hamren. Dipu Police Station ang Kangarlo along Piniar ni Kang Sampor Phai Phomalom nut arta kang dugok anim supi arta ningkan kepaphan pang thek the abang phucholang remdet. Chiti ni Phai Crate Roxy ani Kang Sampor Phai Phomalom Dipu Municipal Board asai hemadung kedo hena rong pipi mate tendon ing tia hem ningkan photo kayan kacharli pen kedo dun lapen ingdeng ke thom kacharli au supia phan pang thek the od lang no abang phucholang remdet ajok Dipu Civil Hospital alongan se kelang dam. Halapu also pinang kacethan pon atengki arni kang samapor mekki jangapi inut abang pu arlo lu joy ben hemingkir hedamat nang cholang remdat lo pusi nang pachini lapen hemar lo kang ting plaga jok mohor abang ke pang thek pon thek thedet bonta ang hopen horang ni mabang ke long pon puta nang thandun bang so lama putak aho tetpen kapatini pon jiaphan Dipu Civil Hospital along kisum ki pho also piaphan doktor tumpen se kelang asai claim pon bomlo ABIRTA ke toka por anke doktora report longpon pelang bangso aputhak jongsi kacholang remdat binong lo pulote sodak pen ingsai nang ji pusi hamphanga song pen pangdak pon. News Desk report Karbi Anglong live. Member of Parliament mate MP kilik do diaprang Central Government Prime Minister Narendra Modi pen kiduk kilak arat mate sai kachute ki arat atumaphan ake joy pen tangka suri throk ake joy pen aikana long ke thapi jiaphan chichak ponlo MP kilik do derapi aru achiklo ni phai thom kebra isi surihini rakre sirkep arni PM Narendra Modi pen radaphan ke chak ateng pensi ningkan isiyang bong sika suri throk atangka khongke thoman ke thapon jiaphan ABIRTA pachetak ponlo bonstame non PM Kisan scheme atangka ke joy pen radaphan kipipon ajoini bang suri ingkoi sose kiduk kelak aralatum kisung nang alongki LDRB pen puthot AGVB pu amen kelar penta radatum penangan kisung nang ang thek pon longlo LDRB jengkha branch along LDRB CSP branch pho ando lapen ke ongdung kiduk kelak arada tunke langpi de hangi rural bank alongsi account kangpung pon ke ong bonta lahai CSP bank software kelarpen penang adim kaching hapnang ajok chiklo ejona phrang pen jengkha branch along arniwangta suri abang hugang piatum ada porphai trok pen arni chidil chok an chonghong nang lason thekpon long labang soteng pen langdam luk lute langpi de hangi rural bank amen kelar along sika suri trok ajoini pen rada tumaphan kapisunga son ang theksi chiman rong lupusi ki ong dunga rada tumpen khirang ke kahumri damakut chithan pon rinti ABIRTA kelong pon atengke LDRB jengkha ro CSP photo lake jengkha bolonga dongka sildubi lapen tengkar langsung hendo setame LDRB amen kelar pen imlonga habar malong kiduk det arada tumke kilometer thom kepso se atin pen bangsi amena tangka kache ponji aphan anta charbung char thangsi mune datum kukar ting lapen angi jung sen pen kikrep nang atum anta dolo Hamren pen Daniel Inghu Karbi Anglong live Kei longri kaching thur asai ke deng bomalong ongdung arisonim sotum kang baba hormu mate boma thak kang nia sonsi aronri araki ki chopen kang ri kang krang ke doko gajok buka jana hawaralong mu apranga kaya phan kang ting thir asonsi theglong labang so pu thak penang an chirok tok arada tumpen matha pangching ponsi chiti ni phai great roxy arni hamphanga song pho chilangsi Karbi Anglong disia phan panongsi Bokajan Civil SDO arideng pinpur alo pipajer dam Digital India pu India Prime Minister Narendra Modi pen kapang dakalong Karbi Anglong kaparlo Bokajan subdivision along non ki thurmia oviatum aronre araki ki chopen boma thakkang nia sonsi aprang aphan chichar damsi labangso asai langnu ke khangji aphan song pho hamphang asong jalena tumpen Karbi Anglong disia phan panongsi Civil SDO arideng pinpur alo pajer dam labangso pinpur alo kapajer along KSA BDC Maipu Raju Ingleng SYC BDC Chunbang Lovingson Terang KSA BRC Dun Maipu Kanggura Timung KSA BDC Dihin Rimbang Disoy Teron AJYCP Karbi Anglong District Klembang Phu Jitu Phukan SYC BDC Dihin Rimbang Suresh Togbi KSYA BRA Kong Chunbang Edison Lekthe Lapen
KSYC BRC Kongchun Bangrup Singtok bi atung pen kechenglok ongdung hamphanga song atum chetodun si ingsam jin pen pinpura loki pi pajir asai tengpon buka jan pen Karbi Anglong live pinyada ABIRTA bangke lapan si kang ton iglo dumi thakmi kardom